Namkena kambe ka Master Xitsonga a ri na list. Channel of course nomntu ta khiwe of course mkhelo le hlavusikiza loyi nga ta hi king link of course na DJ Gift. So previous mkamshona of course vike endla el video la DJ Gift a xi kota ku dlaya a yi hisa leya video a xi kota ku kwata like a xi kota ku kwata like hayi swo huwa i video la mi nga se yi vona ta vekela link on top comment hopefully vo tala se mi ta mi kha mi yi voneni vele vele. However, the same exact day, of course, I respond to that video. Kahlahla intention akuri if I respond I ajelo ku fika a respond. So ayo that day pin yi lied. Ku intention akuri aba a hlamurini hi ku ajelo ku anyiko woni ku yo anga hlamuli. Uka ngala ku sibosha ene se mona tan kwatisa ta vuya tanta dlayisa na vanhu la ka live vo mundzuku munhu wa loko futhi la mhlamula live leyi ntatata mu humese swihundla swa n'wina va mi starta nyoko a hi twini ku ndleka yini la Master T. Guys, ku laveka donation ya serious misalwana mani swi tivi ku laveka yini se mara swi tele swilo leswi dingekaka maybe ku laveka na doctor ku laveka swi swa ku tala swi ta kota ku lunghiseka upstairs liya yi swi hinkwayo ni ri taxi a yi hava na munhu na wun'we yi hava na munhu na driver a yi kona. Okay. Loko ku ri movha ni anda ku yona ki drive wata swi leswi endliwaku hi mhisa luyani i ku byela munhu ku ya ni ta ku dovula munhu waloyi a hanya xibamu a hanya nchumu a hanya tikokola a nga na nchumu a wa tiva i khale a ri ku bukuteriweni mara uri ya ni ta ku dovula aka mfalo wo chasa ngopfu Okay. mfalo wo chasa ngopfu man yes man munhu fa boy sata za vulavula ku xota nyana suku beef tun'wana suku huma tifayele manjeni a rindzi guys a rindzi hi to swilo kumbe ntiyiso kumbe a ntiyiso a rindzi maphelo zi fika level yi se yi bona hi nsati ha swi vula ku hansi a swi herini hi wena se swi herini hi wena se a rindzi okay. a ni mi chavi ni mi swi mangosi swi luya Brimani chaza ku dlaya Brimani chaza ku dlaya. So loko hi swi languta hi side ro bala ka music iso kahlahla ni to ever since a nghene ka ndzumba a nge za a va na impact loko fike hi rhwala ntiyiso hambileswi project leyi yo sungula yena of course ya ndzumba a feature na Hosi Mr Post na impact a hi vonanga that project then leyi nga landzela of course a ri yexe a nga n'wi feature Mr Post yeah nakona a ni vonanga impact like na leyi nga vuye landzela of course ya 2023 still nakona mina I didn't see any impact leyi at least yi nga va na impact leyi ya 2024 of course hi kota ku hi tlhe hi vona of course yi nghena ka ti-iTunes ka position number 1 a ni kha ni languta na tracks ta kona in overall lani leti ti komba ku tiva ku ti na impact leti a ku na Hosi Mr Post at least like na hi ti streamsinyana naswona ku hi tona leti ti nga henhla la so kahlekahle ka nkarhi wa sweswi nga vula ku ka DJ Gift kahlekahle na hlavusikiza for now a ku va na much of a difference hinkwavo va tshegiwe hi swikhokho DJ Gift na yena indirectly so hi nga vula ku i tshegiwe hi Mr Post ku ya hi ti-project leti nga hindza hi kha hi languta impact
track leti at least ti nga tirhi a ku ri la ku na miss the post ku lela ntiyiso so in overall hi nga vula loko vo ti fanela kahle so swi loko himpela loko ku ri himpela loko challenge DJ Gift i fike a va tikise xandla hi xiyimo xa le henhla a ni ti ku xi njhani loko ri himpela i fika a va bala because so far la ka Ndzumba is not doing well mhaka leyi so swi vula ku i fika make sure ku I think also ngo if miss the post fike va yi ri kona ni vona nge za a yi include so far I don't know if yi kona or a yi kona hopefully yi kona ya na loko project va hatle va hi sungula yes swi nga va kahle that way hi leswi ni swi vonisaka swona vhele me voice ya me man na problem na voice leyiwa a ni na problem na yo a ni voni ku ri problem voice leyiwa mina voice leyi ni voni ku ri problem hi problem leyi mi ni twa yi ri kahle a na ha voni problem hi voice ya mina shem me ni right yo Xikwembu dangi for voice leyiwani swi endle kahle ti voice leti a ni yi pambula a ni fikangi ni yi pambula kona as long a va nga hi tatanga ngopfu ka nghoma a yi bad yona loko a nga hi tatanga ngopfu ka nghoma yi va yi nga ri bad loko hi yingisela kwalaha ka munyu at least xileni sweswi a nga swi yimbelela swi va swi ri kahle I think loko a nga hi tatanga ngopfu ka nghoma yi va yi ri kahle yena i fika a avoida ku va a tata voice ya yena loko a nga hi tatangi risimu ri fika ri va kahle leswi hi nga ta vula swona but a yi vocalist i fika va kha swi tiva swa ku a yi vocalist hence i fika a nga yi tati voice ya yena a ngo hi chela there and there yi nga vi too much phela ku hlamba i decision ku hlamba a ni tivi ku swo ka swi nga ringi ku a ni hlambangi na a ni hlambangi na a swi ringi la ku a ni gezangi na a swi ringi ku makhele manuwa na phela khele ra vulavula ene swi endliwa hi loko a nga tsemi misisi la makheleni la sesifaka ku on a ni nyangatsa wa ni nyangatsa mi n'wi byela ku ni hlamuleni a ni te loko mo hlamula ni ta vula swi nga ri ni hlamuleni hi mina loyi i cawukela a vulavula so hi ta hi mi voni hi swona ku endlisa ku yini ku hlamurini hi si ready kahle hi leswo loko ri amukeza swi banda kombela mi tlika subscribe a ni swi tivi ku ri mukhopa njhani wa vavasati va ku nwa byala mara loko ku ve ni i hanya na yena ene i kota ku suka kaya a nwa byala tavern ende a wu sungula lovola vi n'wi tshika vheta i n'wi tshika phela a ku na n'wansati wa ku ya nwa byala a tavern loko a nga xavisi mirhi loko a za a ya tavern a ya nwa kona wa xavisa loyi hovha i n'wi tshika n'wansati wa ku ya nwa byala tavern n'wi tshika